çökertin 80.000'den aşağıları kapsamazlar olan. Yani Gündüz çiğnemedeki en kadarları ağırlığı kapsamazlar. Hatta beklendi. Sonuçta meselede sizden rakatlıkta var. Aleme bir böyle sonuçta bir yerde mesela 237.000 tonla bir şey var. Front tarafına çıkar. Bundan dışarı geniş komayoldan gelen çok. Kırgızistan'dan barınan 364.000 çökertin içinde canlı sayısını ölçen kararlı toplum 1.600 yılbaş Hasan-ı Tayyip, Gigandilik Talgar, Carkınbayım Kazakbay, Cumabayım Taşmamar, Oturbayım Akılbek, Sadıkır Samar, Baygarayım Tukabay, Hüseyin Mahmesali, Kilometri Çoklanbay, Hüseyin Kanunur, Canışta Kokuk Güzel Kurtar, Başkatan Kanıklarının ayrımları, Alexander Matros'un tarih Murmalatın Bayağın Sakali Tarık'ın Meclisinde Alexander Matros'un verdiğinin kaydeladığı toplumlarda Ratsın durumda tarihte teşkil olacak. Birinci sonra çok masal varken Ankara'nın Alexander Matros'un olacak. Adana öz mekanik var orada öz tarih. Benim ne demek bu? Sonra hayattan yaşa sözlerin açtı, bizim ayıplarını, yetken akıllarımızı, o zaman 1418 gündür kanduğu maydanda armatırıp, şu ayrılıklarla bizi süzdük, biz okçalan nasıl edin? Şuna uçurcada durgan uğuzluklarımız baktığına gelin, size söyledi, Afganca şöyle küpürlerini açtı. Men bir bana söz, o soğuş, kanduğu soğuşlarına, uşul yerge tіру gelip, özümü törtüne gösterge, götürüntüge kayıp деген adalar sizler için en birinci başımızı ihtiyacı. Ekінші, sizlerge menin kanarım, buna ошондой умур күндөрдү башыңыздардан өткөрүп, азаттык, кандуу согушту аркага таштап, ошондон бери мына 55 жыл өтүп кетти, согуш бүтүнкү биздин балаларыбызды, айлыбыздын ушул көрүктүү, дегеле сиз бар жерден майрамды бизге, сиз жүргөн көчө бизге дайым жок, сиздер баскан ушул айылдын көчөлөрү ошолду, ошон үчүн дайыма сиздер аталар бар болуңуздар байкап. Майрамдар майрам болмасын, согушта курман болгон аталарыбыз сөзү, арайыкты, эми алар деген баягы канча жылдарга ошол жакта врачтар кызматын согуштан өтпөй калды. Биз аталарыбызды да эч качан эсибизден чыгарбай, кандуу согушту эч качан көрбөсүн, бактылуу болсун, ушулардын келечеги экен болсун. Ал эми сиздер болсо дайыма айылыбыздын көркү болуп, биздин үйүбүздүн төрүндө, биздин элибиздин сыйылмасына көрүнгөн бактылуу аталардан болуп жүрө берсиңер. Дагы бир жолу ден соолугуңар болсун. Сиздерге бактылуу каарыгы, ушул жерде айылыбыздын көркү актакалы болуп, дайым биздин мандайыбыз ушу биздин сүйүндүк, биздин мектепке келип, мектеп окуучулар менен түз байланышкачы, же булардын берген суроо жоопторуна жооп берип, дайыма жакшылыкка жолугушуу. Дагы бир жолу улуу жеңиштин 55 жылдык майрамы менен бардыгыңыздар чын жүрөктөн куттуктайм. Бизге жеңиш күн бүгүнкүдөй шаңдуу күн, дайырлык болсун. Эч качан элибизде согуш болбосун. Биздин жерибиз, элибиз бейбиликке берилип, тынч заманда жашасын деп. Ошон үчүн биз сиздерге тойду башыңызды ийип кайрылган алабыз, бактылуу кайрылган алабыз. Элибизде бейпилдик, тынчтык болсун. Душман үчүн кайтарган, элге келип сизге максат бердиңиз, бардык иште өз ордуна ылайгарган, сизге үндү сиздин бекем беттиңиз.
жаңырып, ағам сені тек дұшманды жеңгенсіз, қалабай сізге ең мақтылы қарды. Жалғыздан батаяда, қанша жандар қайтпай қалды батыстан, аны еттен жоқ қанша атышқан, анда сізде ел жүректерді қалғып, қақ дұшмандан аялаған қашықтан. Бардан кейін, оқытылардың құдыққан сұралар орта сұралы жеткесеңіздер, жолысы өзіңізді қалаған сөздеріңізді орта ұсыл жастарға айтсаңыздар деген тілекте тұрады. Анда бізе алы жетек мұз қалған әде аны естіледі.
силерге арналган салтанаттуу кечеди жабык деп жарыялап, азыр сиздер менен чогуу мына жасалган венокторду ошол соғыштан кайтпай калган аталарыбызга алып барып ошол эстеликке коюп, ошол жерден Кур'ан окуп, анан ал ким менен жолугушууга ошол жерден кетет.